Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. El-Haqqah. Bo'lishi aniq qiyomat. Mal-Haqqah. Qiyomat nimadir? Wa ma adraka mal-Haqqah. Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Samud va Ad qabilləri qiyomatni inkar qildi. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Ad bo'lsa nəhayət həddidən ziyoda qattiq və soğuq bo'ron bilan halok qilindi. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz üzüldürmey apreti qildi. Ad qavmining öz makallarida halok bo'lib, xorma darxining po köteklirdek yatqanligini ko'rsan. فهل ترى لهم من باقية. Ulardan birer adamning qolganligini ko'ra olamsan. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Firavun ham uningdan ilgirkilar va shaharlari dum ko'mtirib etilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazo oldi. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Şübhəsiz ki, Nuh'ның zamanında çoğ su yamrab ketken çağda, sizlerni, yani əcdadınlarni biz kiymeyi saldık. Sizlerge onu ibret qilish üçün, tutuvaladığan kulaklarının onu tutuvilishi üçün biz şunda qıldık. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Birinci qitimliq sur çilingan çağda, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Zimin ve tağlar orunlardan götürülüp, birbiriga urilib, uğulup ketken çağda, فيومئذ وقعت الواقعة. bu günde çoğ iş yani kıyamet yüz berdi. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Asman yerildi. Bu günde asman qalayım qalışıp, acizleşip ketidi. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Periştler asmanның atrafı turdu. Bu günde Parvardigarının erşini 8 perişte, başları üstüde götürüp turdu. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Bu günde sizler Allah'a hesap veriş üçün toğrulunsizler. Sizler hiç qandaq bir sırrını yoşurup qalalmaysizlar. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Namı əməli 10 quluğa verilgen adam xoşallıqdın. Bu mening namı əməlimni ilib oqub beqinglar. Men hisobatimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. فهو في عيشة راضية. O ko'ngillik turmushda bo'ladi.
في جنة عالية Isil cennette boludu. قطوفها دانية Uning meyveleri ör turgandımı, olturgandımı, yatqandımı qolunu sozup da alalaydigan derecede yaqin boludu. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Ularga ötkenki günlerde, yani dünyadaki çağlarda yaxşı amellerini kılganlıklar üçün, xoşal xoram yanlar, işçinlar deyilidu. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Nama amali sol qoluq berilgen adam eytidu ki, mana nama amalim berilmegen bolsuçu. ولم أدر ما حسابيه Hesabımның nim bolğanlığını bilmisem idim. يا ليتها كانت القاضية Dünyada ölümüm, hayatımni, ahirette qayta tirilmez qilib ahirlaştırışçu. ما أغنى عني ماليه Mening mal-mulkim manga hech narsaga asqatmadi. هلك عني سلطانيه Mening huquqim qo'limdan ketdi. خذوه فغلوه Allah dozaqqa muvakkal farishtalarga aytidi. Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. ثم الجحيم صلوه Ondan uni dozaqqa tashlanglar. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Ondan uni uzunluğu 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. ولا يحض على طعام المسكين Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. فليس له اليوم هاهنا حميم Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. ولا طعام إلا من غسلين Uningga yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. لا يأكله إلا الخاطئون Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. إنه لقول رسول كريم Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zdir. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishinsizlar. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون U kohinning so'zi emas. Sizlar oz vaz nasihat olisizlar. تنزيل من رب العالمين U olamlarning parvardigori tarafidan nozil qilingandir. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, لأخذنا منه باليمين albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. ثم لقطعنا منه الوتين Ondan uning asosi qizil tomorini kesib tashlaydik. فما منكم من أحد عنه حاجزين Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qololmaydi. وإنه لتذكرة للمتقين Shak shubsizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir.
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. Biz şek şübhesiz bilimizki, sizlerning aranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qilguvchilar bor. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok itqod qilgin.